Uma lisan mailmere motain realiza cerimônia saubatar no História Cultural, nebe localiza ia fatin ultuki rai inus aldeia Lisbuta, suku Manleuana, posto administrativo Dom Aleixo, município Dili. Cultura ma conjunto usi conhecimento, fiar costume, valor, norma, comportamento, tradição na expressão artística sira nebe caracterizada ba grupo sociedade idanian. Sociedade Timor-Leste hahukera susibela sirene tempo mai to geração o hinloronian, sira husikela herança balung nuda recordação cultural. Liu husi recordação cultural hirakne, makita bele harehetan katak, iha Timor-Leste to o hinloron se existe na fatin uma lisansira, nebe sayanesan uma tradicional Timor-Leste niang no representa símbolo sira nebe, importante tebes nudar cultura no identidade ema Timoroan siranian. Dadaune uma lisan mailmere motain nebe localizada ia aldeia Lisbuta, suku Manleuana, posto administrativo Dom Aleixo, município Dili, halibur ninia geração sira, hodihalo cerimônia saubatar no simu matak maliring, lihusi ação cultural sira nebe mak, sira nebe ala sira halo no husi kela mai geração sira to ohinloron. Iha momento halau cerimônia cultural nemos, fobibang hodi halibur geração sira atau insamak geração sira hotu, bele hatene malu no hatene sirene origen uma lisan nian mai husi nebe. Lianain Mariano Durego Haktuir, uma lisan mailmere motain, origen mai husi sirene beal nain rua husi rai mansu tat lokana. Husi sira nain rua ni geração makohin lorong mosutan uma lisan mailmere motain, nebe hanarang mandati ninia uma no ahi ia rai fatu mane seloi. Malisan malmere behali amni abo rua ida narang kisa ke narang baloi mai tun mai lor sah nototu mai hari umak nua ya remaso ya tatlokana han lahanesan himul hanesan ami niabo sira hamri kwale hosi remaso mai lori maksasan luli lori makbe kuru be takatia be kwelelo lori hale amne be lori likliku mai abona rua mai pareha tun mai petumuleru hala tikintal hamri kwale ne mai hali ha pakbut melkai pene lori mai tau ha rai danaran malabe mahulai naran sinhau ihane alo te bo tu ihne ba amne bo nain rua ida naran sirlaku ida naran lakloi sirlaku karnin ian mak lulik lori makbe lakloi lori ninian mak upun hoban. Iha uma lisan mailmere motain existe mos cerimônia cultural konaba, be no cerimônia valor cultura material sira seluk nebe mak sira nebe ala sira husikela basira hodi fomatak malirim bazeração fon sira nebe makamahan an iha uma lisan nerasi. Hanesan lianaing ne explica katak cerimônia bakurube nebe la os halo narnaran, mai be halo tuir saida mak sira nebe ala sira halo no husikela basira, tambane be ne mos iha ninia história rasi. Agora hanesan aminia bene wenda dau itahamut gihane laos aminia bene nara kuru de aminia bene kuru hosi knuo ahine be lolos melmere behalnia ya saloi ya fatin nara palete aminia historiku hanesan be sai hosi tuna ho manrado ne tuir ame mambai ni lian dian ne erisi bagmeta erisi monera ne makan sa manradi ne tuir amne lian mambai monera erisi ne tuna. Além de ne, siramos ihatan cerimônia cultural selu konaba oho fahi, ho objetivo atusimu be nebe mak mai husi sira ni origen hodi tauba iha umalisang nerasik, hodi nune sira preve batinan sira tuirmai, kari ihatan cerimônia saubatar, sira la precisa batau be husi sira ni hun, mai be bele kuru deit ona iha fating ne, hodi halo maliring uma ho ema geração nenian.
Tuir kultura umalisan mail mere mota ainian, wahira tona tempo atu troka e masira nebe tur ho di kairlisan, ho di continua modera fali kultura ne, la o sareba ema ni idadi, mai be depende ba natureza ni hakarak, tamba ni hakarak lahanesan ho ema ni hakarak, ho di nune kultura ne bele continua na fatin torohan lai. Quando cultura, atu hatutan kultura ne ihan numiado hosi sasana be makanesan ita dehan natureza. Ema lori kultura ne los nara hili di. Quando sai lia nain ka sai modera lori iha lisan balisa ne sira makhili ras. Sira hili liu hosi kalat uhina udehan. Bela bari kida mos natureza ni hakarak. Ni bela bari pos ni bele. Tambane maiker sosi hun horoha. Umalisan mail mere motaing nebeda daune localizada ia aldeia Lisbuta, suku Manlewana, posto administrativo Donga Leisu, município Dili, foi mak primeira vez sari ia fulang agosto, tinan kotuk no inagura ia fulang outubro tinan rihun rua nulu resinhat, ho diha libur ona zerasaun rihun barihun no atus ba atus.